byiza kuri mwese mukurikiye BTN TV no mwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku nyungu z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa gatanu u Rwanda na Gabo byasinyanye amasezerano y'imikoranire n'ubufatanye mu kurwanya ruswa. Mu karere ka Musanze mugezi wa Mukungwa ku muhanda Kigali Musanze imodoka yarimo abantu batatu yaguye muri uwo mugezi, umushoferi yatasiga ubuzima naho abandi babiri b'abanyamahanga bahita bajyanwa kuvuzwa. Ku biro by'intara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habyukiye imyigaragambyo y'abanyekongo basaga 5,000 basaba Tshisekedi ngo kwegura. Bishaka kuvuga turi abakongomani 100 kurindi. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu ho umushoferi wari utwaye imodoka yagonze umumotari wari uhetse umugenzi ahita yiruka ngo gusa kubw'amahirwe ye make yaje gufatwa. Yakomeretse ku mano, akomereka ku ntoki, yaraye kuvana amaraso mu mazuru na hano mu gahanga yakomeretse. Reka tubaye kaze makuru yacu ku buryo burambuye mu byo kugezwaho nanjye Marie Paul Niyonkuru na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma nk'utsa amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere ku Rwanda na Gabo byasinyanye amasezerano y'imikoranire n'ubufatanye mu kurwanya ruswa. Janvier Kamanzi, Semiga. Ni kuri wa gatanu aho ibiro by'umuvunyi mu Rwanda hamwe n'intumwa z'igihugu cya Gabo bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye na Komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya ruswa no kwigwizaho umutungo mu buryo budaciye mu mucyo. Ku ruhande rw'u Rwanda umuvunyi mukuru Madame Nirere Madeleine yagarutse kuri ayo masezerano ku nyungu z'ibihugu byombi. Hanyuma ayo masezerano akaba aje gushimangira ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ndetse n'ay'akarere. Ubundi masezerano mpuzamahanga rikamere ku rwego rwa Afurika, amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya ruswa ya 2003 tariki 11 z'ukwa 2023 asaba ko ibihugu ndetse n'inzego zigira ubufatanye mu kurwanya ruswa. Ubwo bufatanye haba ari mu rwego rwo kongererana navuga mu buryo bw'ubufatanye hagati y'inzego zazo, ariko nanone no mu bufatanye hagati yo gukurikirana ibyaha cyane cyane byambukiranya imipaka, cyangwa se mu gihe hari umutungo wavuye mu gihugu kimwe ukajya mu kindi binyuze mu buryo bwa ruswa cyangwa se bw'ubujura cyangwa se ubundi buryo, ibyaha byambukiranya imipaka ariko bireba iby'imari cyangwa se n'umutekano. Ariko ubu ngubu ni turavuga ibyigendanye na ruswa, kuvuga ngo umunyacyaha wava mu gihugu kimwe akajya mu kindi aba agomba gukurikiranwa ko by'umwihariko wa mutungo ukagaruzwa. Ubwo rero nicyo mu by'ukuri dushimangira muri aya masezerano, ngo guhana amakuru mu gukurikirana ibyaha bya ruswa bishobora gukorwa n'umwe uturutse muri igihugu cyangwa se uturutse mu Rwanda wakora ibyo byaha bya ruswa akaba yahungira mu kindi gihugu, cyangwa se n'amakuru yaba bafite ku mutungo umuntu yafite nko muri kiriya gihugu. Muzi yuko uyu munsi urwego rw'umuvunyi mu itegeko ryayo rishinzwe kwakira umutungo w'abayobozi ndetse no muri za ambasade. Ayo makuru rero iyo dusinyanye ayo masezerano nayo adufasha kugira ngo tumenye ngo wa mutungo wabonye mu buryo bwiza umuntu afite, wabonye mu buryo bukurikije amategeko ugizwe n'iki, byose biradufasha. Nestor Mbu, perezida wa Komisiyo yo kurwanya ruswa muri Gabo, yemeza ko bishingiye ku mubano ibihugu byombi bisanganywe bigiye kurushaho gukorana neza muri ubu bufatanye. Le Gabon et le Rwanda ont signé et ratifié les deux conventions internationales. La Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention de l'Union africaine pour la prévention. Kwe nka Gabo n'u Rwanda twashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye yo kurwanya ruswa hamwe n'amasezerano y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Aya masezerano uko ari abiri arasaba ko twubaka umubano hagati y'inzego zinyuranye z'ibihugu bikorana kurwanya ruswa. Ibi bisobanurwa n'umubano uriho hagati y'ibihugu byacu byombi. N'u Rwanda kugeza ubu dufitanye amateka maremare. Twahisemo kwagura ubufatanye n'u Rwanda mu kurwanya ruswa. Tout simplement parce que nous avons déjà par l'histoire des relations entre nos deux pays et
nous avons estimé qu'il fallait élargir le champ d'application de cette coopération avec le Rwanda. Naho mu bindi bikubiye muri aya masezerano ibigo byombi byemeranyije ko bishobora gufatanya kongera ubushobozi bw'abakozi bakora muri izi komisiyo zombi ndetse no gutizanya abakozi mu gufashanya mu byo urwego rumwe rusumbijeho urundi mu bumenyi. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu mujyi wa Kigali. Naho nyuma yaho mu bice bitandukanye by'akarere ka Burera hakunze kugaragara abaturage ngo banywa inzoga zitujuje ubuziranenge ku buyobozi bw'aka karere bavuga ko bwashyizeho ingamba zikaze ngo zo guca izi nzoga. Gaston Nirembere. Umunini, umutaragweja, kunja, nzogejo, kupe n'ayandi ni amazina ahabwa zimwe mu nzoga abaturage bita iz'inkorano bavuga ko zengwa mu buryo butujuje ubuziranenge. Izo nzoga ngo zikaba zikigaragara mu bice bimwe na bimwe by'akarere ka Burera ku buryo ngo abazinyweye zibasindisha bakitwara nabi. Umusururu banywaga gudasembuye bashiragamo ibintu bya pakimaya ngo basindishaga. Ngo witwa ngo iki? Umunini. Ugira izengaruka ku bantu bawunyweye wowe yabameza nyine aragurukaga akaba nk'inyombya nawe uri kumureba ari kuguruka akamera nk'amababa. Arizo bita mu mazina menshi nzogejo nasinze ndongoye. Muri nzoga z'inkorano zihari za kunja n'izindi bita imitaragweja. Nyine mba numva ngo ni kunja imitaragweja na za kupe. N'abasaza bose n'abagore ubwo buri gusanga abagore bari kumara kuzinywa bamara kuzinywa ugasanga bari kurwana n'abagabo babo buri kanya. Aba baturage kandi baranavuga ko ubuziranenge bw'izo nzoga buba butizewe bitewe n'uburyo zengwamo ndetse n'ibyo abazenga bashyiramo ngo bikaba bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'uwazinyoye. Ngo nyine bashiragamo sukari kuru bagashiramo pakimaya sinzi ibindi biyongesha. Bigira izihe ngaruka? Zo kubyimbisha amara no gusenga. Numva bavuga ngo bashyiramo amatafari, ntabwo mbizi ngo amatafari ahiye niba ari byo ntabwo mbizi. Bitewe n'ingaruka izo nzoga biti z'inkorano zitujuje ubuziranenge zishobora kugira ku buzima bw'abazinywa, aba baturage barasaba inzego z'ubuyobozi gukora ibishoboka byose izo nzoga zikaba zacika burundu. Zikurikirana bukazica nabona inganda zizikora bakazica. Turasaba ko baca izo nzoga ibyo biyobyabwenge. Turi ku buyobozi cyakora inzoga no kuzihagarika. Icyo twasaba ubuyobozi ni uko bwadufasha nyine kuba bwagabanya ibikorwa nyine abantu bakora izo nzoga bakaba babasha kuzigabanya mu gihugu, nicyo twabasaba. Kuri iki kibazo umuyobozi wungirije w'akarere ka Burera ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mwanangu Theophile avuga ko hashyizweho ingamba zikaze zo guca burundu izo nzoga no gukangurira abaturage kwirinda kwishora mu bikorwa by'ubusinzi. Urwo rugamba tururimo rwo kurwanya ibiyobyabwenge, twigisha abaturage ko batakwiye kwaya amafaranga bagenda mu nzoga bisindisha. Ubwo tugira tunakora n'ibikorwa byo kugenzura ahaba ahengejwe inzoga zitujuje ubuziranenge, hagafatwa ibyemezo bishingiye ku mategeko nk'uko twagiye tubigirwaho inama n'ubuyobozi bukuriye. Ubukangurambaga kuri tunywe twarabutangiye burarakomeje, twagiye dushyiraho n'amakarabu, twashyizeho amakarabu yo kurwanya ibiyobyabwenge. Tugenda dukora n'ibiterane ku bufatanye n'abafatanyabikorwa nka Compassion International hagamijwe gutanga mesaje hirya no hino mu karere zigamije kwigisha abaturage kureka ibisindisha, amafaranga bakoresha bakayabika bakiteza imbere. Rero niyo mesaje twakomeza kubaha, n'uwo iyo nzoga akanywa inzoga ifite ubuziranenge akabanza yareba ko aho yakorewe n'igihe izamara kugira ngo atagize ubuzima bwe, ariko ubundi iyo tubigisha ko bakwiye kuzireka bakitabira ibikorwa by'iterambere kuko inzoga ntabwo zatuma batera imbere. Ikindi aba baturage bagarukaho gituma bamwe bayoboka izo nzoga biti z'inkorano zitujuje ubuziranenge ni uko ngo akenshi usanga zigura make, bityo ngo bakazinywa ku bwinshi batitaye ku ngaruka zishobora kubageraho. Ni makeyo niyo bakeneye abari mu cyiciro cya mbere. Iyi ni ya makeya dore nk'ubu ni y'abakene, aka gacupa ni 300. Gaston Nirembere, BTN TV.